Todi nturani twari na ndoroka zwari ndia Ntoida mwana kwetu andedo kumana aramare Chiagembe. Ntoida wano tuwata habari ya rukiri na karibu sana. Iboya Klaus Mandela kira mubango ya garo maturene na rangwatanirite na arithi na atongeria baikundi bia arithi kuma mwiri oyo Nyambene na areba utarira mathina ya bombito kilokira muno kuiyo kwa ng'ombe na kura buru na areba tibatena ng'ombe unturiuba kwa kinya ng'ombe ira batina sio thene nyingira bokilokira ni wasiarue na barabara imbeya security. Beta Kamuibwa Charles bedande chairman wa Amani kana Okiri Marieto Beta Kamuibwa Charles bedande chairman wa Amani kana Peace kana Thiri ndene ya Meru County wari kajuke kanyaka uchukire murungu nkatho antu bakwithia tuchamanite ando muru turi arithi ba kuona na baba ingi bate baita kidogo na antu ba usalama baraba kuongozetwa ni provincial police commissioner bwana Henry Birigen na baina commander wetu wa polisi Wanolo na Chelule na county commissioner bwana Ouma na ito wiretu muno na kwanza burutu kuyoka kia kanya kaka uchokia nkatho kimurungu nonto wa utwanga bana mutuma twethingia turi ari na batu ntukwira twete ku launch NPR bara aumbere kutu organizera anto 50 kinya gethera ndo muru bare 35 bare bangi rutererwa kinisa anto 15 na ngari yele tumochokera kia nkatho muno na tukiwa murungu mutharime na muongele nonto batu turi arithi bare twethingia tuthiria kituo ta lerea tuthirite twathindikite muno na twarathina ire tutumba kuweta itombete kuyo ng'ambe mbere twethingia kinya ng'ambe 8,000 na 654 na ire kondi turi kwa thirikari na kumaita riu ringi tuiye tumaita maingi muno maita ngurugia 13 lakini chonde ichombete kwitha ichokwa ni wananchi baringanireto na antu bantu ethingia na kinya thirikari yetu yongozetwo ni operation officer bwana Chelule nyato wachokiria nkatho nyingi muno itukuivo ya muno no ntubwa thirikari ya mutuma oringi na murungu amongela aona into ibinge na atethi Meru County changamoto re tuinio muno kana thina tuinio ni thina iri kuoneka kirutererwa roi machine ndo muru ya thukire guthuka totiwa na solar system ya thaito riao mpio ya anjiria kuya sola tayari ni kwamire achagwa mangambe mwikana itinyuete roi na ngajita kaelo ethi nene muno na ikatukana no sana ke mutuma bado turarithi ituichomete na tukaendelea kutangaza mandato ethingia tukahakikisha nyeto tumurera andu ya 2027 na njira yo mwakura kwa wingi ndo ituichie mwana chiacha omwaya kimachi yake iraenda akura kaigwa boya ikura na tutwamuriria mwankanreke mwicho na tuina amana ndaria konia ya arithi beto bamwe tuthainya batea itukumenya badu twai tukamekishwa omuntu akwendia ng'ombe we mwe kana yile ndo tukuba tutio ringi na toyo tukumeiga choka tumukambene na mbecha chietu ticha kwa wanwe na tukahakikisha na murungu wetu tathakia tugaita na mbere kurutana ngwenwe na thirikari yetu bado tutuna vangusi waya ile twitha tukirithia ng'ambe antu banyambene bonde njirera system na turetira tuita saindi muto tanyo tujerendo muru tukarithia thesima uti muntu batu twina vangusi bakuwa mwembe mutiania anga muwot tudiche uni antu baiche bongwa so arithi baithaira bari batiche meanka bendene ya pete na kidole arikena kuwa kumarira thirikari ya ntwethingia ari kuyukio skani na turetere NPR bawe au na ngari iratwa na kuma ntukweu tutetha twina asara mbati itwetete asara sana ya ng'ombe nkurukia 10,000 ira si yetu ya Samburu na thirikari yetu ya Kenya itayukia kanya ka yolelia batu turi ya ng'ombe ina no cio tunya na no cio turi thacia na no cio twitha twina cio nto baskuru so ana betu abaingi bethiritwe pate kumba wita skuru tutukumba gore afi kwa sababu twethingia kikata kuya hata area hii tuna tukiama na sio ng'ombe peke yake. Hiyo ni maneno ilipangwa sisi wa Meru tupunguzwe hii kwa kishaka. Kio naona mshumara naweka mbuzi yake pale
na sisi tunahangaika. Ukienda area ya Tunene Twamboi hakuna mbuzi, lakini Mshumaa anaweka mbuzi yake karibu hapa na ukaona inasungwa, lakini yetu ikipanda ile milima inaenda. Sasa tukaangalia, tunaona hiyo ni mashamba, mashamba yetu inaenda na watu. Kwa hiyo tunaambia Mukathe president atuangalie sisi wa Meru wa Nyambene, tunakupa. Wengine wanasema Meru iko miraa. Miraa yetu ni ng'ombe. Ng'ombe ikikosekana hata mtoto aende shule. Thank you baba. Yambera na Kimiru. Kwa na Kimiru. Kwa tete. Karibu. Raisi tuolelie. Watu ya tubanyambene nyeto athirire tuwe. Nendu ng'ombe royo, ng'ombe auke, sisi tukurira kiturira, ani barero to skuru. Wen mundo yanto bakuya mirongo. Kugu tukwende munene nato loelie bantu ba Nyambene. Entu to karagato mbwe turi ndenge Ethiopia kana Somalia. Na nikiripotera Garu Maturene kuma mwiri oyo Mbita Docas Oledian Toidham. Anasema Mukathe president